Reka nongere kubasuhuza cyane kandi mbaha ikaze mwese muba muduteze yombi hano kuri Triple 5pm News. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda ku makuru agaruka ku butumwa ingabo za RDF n'ingabo z'u Rwanda zirimo gukorera muri Mozambique i Cabo Delgado. Mu minsi ishize nibwo twari twumvise amakuru agaragaza ko noneho umuryango w'ubumwe bw'uburayi wari wateranye ukemeza ko ugiye guhagarika inkunga yose wahaga abasirikari b'u Rwanda barimo gukorera ubutumwa bw'amahoro hano i Cabo Delgado. Ariko ngubu hakaba hari amakuru meza agaragaza ko noneho habaye ibiganiro cyangwa se ubwumvikane bw'ibihugu bibiri by'u Rwanda na Mozambique, bikaba byaremeranyije uburyo ubutumwa bugiye gukomeza, ndetse Mozambique ikaba yaremeye ko igiye kwishingira ikiguzi cy'ubutumwa, mbega amafaranga nk'inkunga umuryango w'ubumwe bw'uburayi wahaga RDF. Mozambique yo ubwayo akaba ariyo igiye kuzajya yishyura ikiguzi cy'ubwo butumwa yonyine. Nongera kwibutsa rero gukanda subscribe, like ndetse ukaba ushobora no kuduha igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo utubwire uko wumva ibintu tuba turimo tuganiraho. Nk'uko byatangajwe rero, leta y'u Rwanda yatangaje ko nyuma yo kubona ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi utangiye gukoresha ubutumwa bw'ingabo zarwo bwo kurwanya iterabwoba i Cabo Delgado nk'igikoresho cya politike, yagiranye ibiganiro na leta ya Mozambique yemera kwishyura ikiguzi cyose cy'ubutumwa aho kugira ngo bibe bwahagarara, mbega abasirikari ba RDF bari muri Mozambique babe bagaruka mu Rwanda, mbega ubutumwa bwabo buhagaze. Mozambique yo ubwayo yemera kugira ngo izajye yishyura ikiguzi cy'ubwo butumwa. Amakuru rero y'iki cyemezo cya leta y'u Rwanda n'iya Mozambique yatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ejo hashize ku wa kabiri tariki ya 19 Gicurasi umwaka w'2026. Ni mu gihe umuryango w'ubumwe bw'uburayi wari usanzwe utanga inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yo gushyigikira ubutumwa ukomeje kutabivugaho rumwe, mbega uruhande rumwe rugaragaza ko ubutumwa bukwiye gukomeza gushyigikirwa, ariko abenshi nanone bakongera kugaragara bavuga ko ubutumwa bukwiye kuba bwahagarara, mbega iyo nkunga umuryango w'ubumwe bw'uburayi wateraga RDF ikaba yahagarara, mbega ntabwo barimo ko byumva neza. Ambasaderi rero umuryango w'ubumwe bw'uburayi muri Mozambique yitwa Antonino Maggiore, akaba aherutse gutangaza ko uyu muryango wifuza gushyira imbaraga mu butoza igisirikare cya Mozambique nko kugira ngo ukomeze gushyigikira ubutumwa bw'u Rwanda, mbega bukorwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Yagize ati kuri ubu turi mu biganiro kubera ko ubutumwa nk'uko nabivuze bumaze imyaka 4 kandi intego ni ukuganira uko bwakongerwa. Ni umwanzuro rero uzafatwa n'ibihugu binyamuryango uko ari 22. Urumva rero ko bisa naho bikiri mu biganiro nk'uko yabitangaje, ariko hakaba hari amakuru twabagejejeho agaragaza ko harimo kutumvikana cyane. By'umwihariko hakaba hari ibihugu byinshi cyane biragajwe imbere n'Ububiligi birimo bigaragaza ko ubu butumwa bugomba kuba bwahagarara kugira ngo mbega babe baca intege RDF. Abajijwe niba European Union izakomeza gutera inkunga ubutumwa bwa RDF i Cabo Delgado, Maggiore yagize ati kuri ubu ni oya, mbega yahakanye agereranya n'amakuru afite cyangwa se ibyemezo bamaze gufata, ahakana ko ubutumwa butazakomeza kuri ubu ngubu, mbega ku makuru ahari. Mu butumwa rero Minisitiri Nduhungirehe yashyize hanze yagaragaje ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda bwatanze umusaruro ufatika cyane, aho yagize ati mu mwaka w'2021 inzego z'umutekano z'u Rwanda zagiye Cabo Delgado ku butumire bwa guverinoma ya Mozambique. Mu myaka irenga 5 ishize ubu butumwa bwagenze neza, amahoro n'ituze byaragarutse, imiryango yasubiye mu ngo zayo, abana basubiye ku mashuri, ibikorwa by'ubucuruzi byongeye gufungura, igisirikare cya Mozambique cyaratojwe kandi biracyakomeje, ndetse ibigo by'Abanyamerika n'Abanyaburayi byabashije gusubukura mu ituze n'ishoramari ryabo rya miliyari zigera kuri 50 rya gazi. Yebwo ni miliyoni 50 z'idolari ibi bigo by'Abanyaburayi ndetse n'iby'Abanyamerika byashoye muri gaze no mu gihugu cya Mozambique. Ubu ngubu rero bikaba byarongeye gusubukura ibikorwa byabyo nyuma y'uko byari byarahagaze bitewe n'uko inyeshyamba zari zarakajije, mbega
zarazanye imbaraga, zarakajije ibitero cyane, zigatuma ibikorwa bigiye bitandukanye by'Abanyamerika n'Abanyaburayi bifunga. Yakomeje avuga ko muri icyo gihe kandi inzego z'umutekano z'u Rwanda zahawe ubufasha bw'amafaranga buturutse mu kigega cy'Uburayi gitera inkunga ibikorwa byo kugarura amahoro EPF, agize umugabane muto w'ibyo u Rwanda rukoresha byose muri Mozambique, ndetse n'ishoramari ry'umuryango umwe w'Uburayi Cabo Delgado. Uyu Minisitiri Nduhungirehe yakomeje avuga ko nubwo ubutumwa bwatanze umusaruro, European Union cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahisemo kubugira igikoresho cya politike kubera impamvu zigiye zitandukanye. Yagize ati mu buryo bubabaje twabonye ko ubusabe bugera kuri bubiri bwa guverinoma y'u Rwanda kuri European Union cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bwakiranywe gushidikanya, ndetse bugirwa igikoresho cya politike n'ibihugu bimwe byo muri uyu muryango birimo bibiri byadukoronije. Ubufasha bw'ingenzi dutanga ku baturage bagenzi bacu bo muri Mozambique buhindurwa iturufu yo kunenga u Rwanda, ndetse buteshwa agaciro n'ibihugu bisanzwe byungukira mu buryo bw'ubukungu ku musanzu wacu muri Cabo Delgado. Yavuze ko nyuma yo kubona aya mananiza y'Abanyaburayi, u Rwanda na Mozambique byahuye birangira iki gihugu cyemeye kwishyura ikiguzi cy'ubutumwa bwa RDF Cabo Delgado kugira ngo ubutumwa butaba bwahagarara. Mbega abasirikare b'u Rwanda ba RDF bari muri Mozambique bakaba bataha. Yagize ati iyi niyo mpamvu uyu mwaka u Rwanda rwasubiye ku kintu cy'ibanze, rufata umwanzuro wo kuganira gusa na guverinoma ya Mozambique. Yateye kandi izakomeza gutanga inkunga y'ibanze inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri i Cabo Delgado. Muri uyu murongo, ubufatanye hagati ya guverinoma ebyiri byagenze neza kandi bizakomeza gutyo, mu gihe akazi k'inzego z'umutekano z'u Rwanda i Cabo Delgado gashimwa n'igihugu cy'abavandimwe cya Mozambique. Mbere y'uko haba ibiganiro rero, u Rwanda rwari rwatangaje ko mu gihe hataboneka inkunga yo gukomeza ubutumwa bw'ingabo zarwo rwiteguye kuzikura muri Mozambique. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yari yavuze ko ingabo z'u Rwanda zidashobora gukomeza aka kazi mu gihe zihozwa ku nkeke cyangwa zigafatirwa ibihano bigiye bitandukanye. Aho yari yagize ati rero twibukije ko ingabo z'u Rwanda mu gukora ako kazi zikorera igihugu cya Mozambique, abaturage ba Mozambique ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange, kuko ufite na za sosiyete zikora ishoramari hariya zidashobora gukora ako kazi, zinengwa buri kanya, zihora zinenga, mbega zifatira ibihano u Rwanda, zidoza ku nkeke. Agaragaza ko ako kazi ingabo z'u Rwanda zikora muri Mozambique ibyo bigo byose bitagashobora. Ingabo rero z'u Rwanda zari zagiye Cabo Delgado muri Nyakanga mwaka w'2021 ashingiye ku busabe bwa leta ya Mozambique yifuje ko zayifasha kurwanya ibikorwa by'iterabwoba byari byarahungabanyije bikomeye cyane iyi ntara kuva muri 2017. Kuva icyo gihe hakaba hamaze kujyayo ibyiciro bigiye bitandukanye by'ingabo za RDF, ndetse bikaba binagaragara ko n'umutekano wazamutse ku kigero cyo hejuru. Ari nayo mpamvu Mozambique ndetse n'u Rwanda bongeye kuganira kugira ngo izi ngabo za RDF zitaba zasohoka muri Mozambique, mbega ubutumwa butaba bwashyirwaho akadomo. Urumva ko rero ubufatanye bukomeye cyane, ibihugu bibiri byaganiriye byemeza ikintu gikomeye, ariko nanone bikaba binagishoboka ko n'umuryango umwe w'Uburayi wakongera ugatanga inkunga, bitewe n'uko mwabyumvishe uyu Antonio yagaragaje ko hatarafatwa icyemezo ntakuka bikiri mu biganiro. Abashimiye cyane, mukomeze kugubwa neza, dusubire mu kanya.